Anya laki din! Mare, anya nga iti baro ala kum asim mangpat. Ha? Ay ko, mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintas ka. Kasta ka di, Mare? Sa anak pa yung nag-live iti Facebook. Ta nag-busy ak ngamin. Iso ngayon ton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyam mo't, Mare? Siyempre. Napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Kadwan man. Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso, patag ti time ko para kin kuana. Alawan, Mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Oh, siyempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamot, Mare. Ay, basta. Umay kanto ijabalay, Mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas, ti ka barbaro asang pa. Wen, Mare. I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni ayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangpet a bohemian dress ala ko na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanyak. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jakpay ammo tasaan namot na ibaga itay. Ngam sigurado anangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay akit pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress nga ibagbagam. Ay na, agyaman ak unay lakay. Agyaman ak talaga. Ay na, nagpintas mo tanday tayong paras mo, Mare. May bagay unay ka. Nagmayat day to'y kulay na, Mare. Wala rin, Mare. Dahil paglakid din, tayong manaykin ka day tayong medium size. Kunak lakit din no dakkel kanyak. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang day ta? Gatangak day to'y kanjay kulay red itay. Apaw! Duwang arod. Mare, kakaiso na nga addainten nito nyo nga igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada itid asawa na nga igatang na itidress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan, Mare. Saan laang anamitlo Namin 5. Iso akundi itad. Iti paggatang ko iti dress. Alang arod, saan ka nga ikan iti discount? Tadamit ka namin nila kay mo. Anya? Ay, sika talaga, Mare. Discountan nakmet ata ni Duati gatangak. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress lakay? Maibagay abakay. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka? Anya, kas ka lamang artyo. Kahit podno mo ti bagbagak bakay. Anya laki din. Nagpintas pa yun ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laang ti bagbagak. Sana karaman da bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, no mapinpintasan ka kenkwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laang kunakmet. Anya kalaki din aya. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy ko. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, Mare? Ha? Ayun, Mare. Nagmayat ti tela ken kulay na. Nagkatangam nga iti day ta. Ni bakla, ginatangkukan ko na di na minsan.
Dua ti ginatang ko kankwana. Red jay maysa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na laang tanangina. 450 ti maysa. Una yun, kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na, para magababae. Adda ka di ibagbagam, mare? Ay kwa, awan mare, ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangaro ti panag-live ni Nicole, tagkita ak mamat iti kasta address, mare. Ayun na, mare. Saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamat may bagay kanyak, mare. Wow, nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy-boya ang bakit? Ni, kasla ni bakla mat day ta agla-live. Ay, wala kay. Nagpipintas nga ro ti Bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wan ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya langkit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti maysa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin talo nga in mind ko. Makaammo ka iti pagbayad mo Awan maited ko. Amamatan alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya kalakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, mare. Wan mare, mapan ko man idrap, iti tersena ni Bakit Inga. Ha? Talo da ito'y a Bohemian dress. In mind mat ni Ikang hindi kalma na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadong? Wengar mare, nagustuhan naman ati kulay kang tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi la ko talay na dagos. Imbaga ken kuha na nga ibati na latan ken ni Bakit Inga ti bayad na. Nagnaaki kay tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanyak nga adda ka no in-drop ni Nicole Ijay address. Dagiti in mind mo ka no? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat-an-al-ala? Apay ngamin asaan mo amapan-alaan ket in mind mo nga road. Kuwala kay. Diyan kakaiso na ngamin akwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y laang itilinding ko di Martes. Isong awan kwartak ita. Anya? Ay kat, kasano nga road itan? Kat ni, in-drop da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtod da ya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lakay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaan adagos dayjay. Ay inka alaan. Di mo orayan ang makaungot kan ka dayjay. Amumot na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Asukan da agungpoy, di day dyan nga Ikang. Ha? Taapay, mare. Tilansa mga min masungsungsong na day nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo, nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot in-drop ko ti item na iyayan ti tersena ni Bakit Inga. Ngam agasam man. Aging gaita, saan na pa yung inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday dyan nga Ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin na day dyan nga Ikang. Sapi saan na nga isisin na iti i-chat ko kenkwana. Nga uri naka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dita nga ron, idi madamati live ko iti Facebook. Mine amain. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko mat. Taad na nagmine. Ngam, ay na, aging gaita,
At dapay la ijayan ni bakit Inga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaan kalpasan ti talupay ngal daw. Saan lang nga kasta daramida ken kuana ko naktumay. Anya laki din. Don't me kunak maning. Nasaya at man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia, si kamad gayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live kami itilakok idikalman. Adamo tiin main na nga innem a blouse. Naku na nga i-drop ko kanulat ta ijay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan Ay, isa natin ko. Ipanmulatan ijayan ni bakit Inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam. Mano ay ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa Manong. Isu a 570 amin daytoy. Ay, sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in-mind mo kadagiti lako ni Lydia. Ay, kwa. Alaak mat dayjay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ingkaalaan itamot lang. Saan mat nga itaalakay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mat di tao. No saan mo nga in mind dagi jay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaista ki jay? Wen ka de. Makapasuron day tanga aramid mo. Siya pa yun ti mababain ka po iti kastangar aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama ang mapagbayad mo, saan ka kumamat nga agmamain? Hey, joy minor ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang arod day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain ka po iti kastangar aramidam. Salbag ka! Ay na, sakit na talaga ti ulo na dyan babae. Bigbigat pa'y laang agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa yung nalala ni Ika ang dyan drop ko address si Jayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Mare. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y lang yung nalala? Siguro akit awan pagbayad na. No awan ko matipagbayad na. Saan amain ni tilako takin lako? Tani, makapasuron matikas dyan ugali na. Tinasaya at nga aramidam, mapankalangan ije balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipus ko kidi man, tirupan na, iti apagbi. Anya? Marwam tikas jingar aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia, ado kanutiin mamay na, abado. Ngam saan namat anapan inala. Tiawanan bain na babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na kan ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanukan ka iti messenger ngampulos asaan mo mad nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka oray mat da dya tao? Alaag mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaam ngam saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet paginkaman da. Kasano ako mita da iti laklako da. No si kamet a joy miner, may stock ti item, gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da, taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapu iti panangipos na ditarupam, ay na, si kakit ditirumbang agbain, anya lakit din. Ne, itaman pa nga may kadito yung balay mi, ang makapaasar ti rupa na. Si kakit dimot, Mare.
Pangaasim mo tan I-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, adda pagbayad mon? Ay, uwan mare. Adto iti bayad ko kan ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in-mind mo address? Diyos mio, Marimar! Anya ngay nga rod mare. Basta i-delete mo kumaatin post mo. Nakababain nga minunay. Naina, among madgayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat na pailaan agsingirkin ka. Kwa? No among kumamit ngamin awan pagbayad mo. Saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas kan maibagay kan ka. Ha! Ala, sige, mine ka mine. Into numalpas ana idrap. Saan mo matgayam nga alaan? Saanan maulit, mare? Ikarik dayta. Don't me, kunakmanan, ha? Ala, in kapay iyayan ni Lydia. In kabayadan tirumpang abayadam kan kuana. Tani, impos nan samit langin tirupam. Anya? Kakit dimot, mare. Kaslasaan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapit adaganas na nga agreklamo. Si kalanga rodan ti perwisyo. Mare, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ka ni bakla dya inutang ko ka ni katugangak. Anya? Kat kunak man no imay ka dito itapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik, mare. Apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Among matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignoram mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan, mare. Pangaasim. I-delete mo kung matirupak nga impose mo. Pangaasim mo Saan akon nga agmamain itilakom, promise. Dayta ti maganap mo iti kastang ugalim. Agasum man dayta, uray la dua ti nagipusken ka, gapulaeng iti item asaan mo nga inalala? Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Aday ta, saan mo kaya tadanggan ti ibagbagak? Tamom abasol mo, salbag ka. Gusto nga rudan. Oh, naimbag ko no si kalaang ti maibabay ni ti kasta nga aramid mo. Saan man, pauray sak nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.